Okunuko abashubuzi bo mu Rembumbar abenkoko omu katare ka Central Market barukusiba bahangire emishuburo y'abamisho obo bategerize ba customer. Kutwaganiraho na bamwe obutakora binjo mu rubo bakwegekera ebintu bitarukushana. Ebirebi embere birekari tubibise tutekateka ngwagwembera ya school fees naki abazire nibatekateka garaba n'amashomero so business nitambira ku bintu bi one bus izini bus izo mwe mpora ikigurukano batyo narengo gurdaga ko kemwe n'ingibiri niyo mbere ikemeriraho ibyo saa okugura no kuguza enkoko omu kataraka kwemerire kuta na Kenya akore tuba tuziguza kesatu necweka abana no freyers tuziguze mitware ebiri gukirikirira mwene ebiri 12 kurikiro kutwo batuguze so tukujya ngo tuguza ketano aha beba kwamba gamba ma TV mbamba babiyangwe ko negure mitware 5 nene cyane cy'icyo twina offer twina baso digula abadasoina usobozi bugibaga tugikubaga twina bucyani tudibayo ndikale nawo bwagala cyukuru yakubakira ngaho ngaze usipenda abashubuzi nabagirango nobo mukiraka bari barunda fees umweji tashimegara kahishomero atakarire ahankoko abana mununga ba boarding babaza gahunganye bihimba so nane kusiga mbagire ko kibiri 3 abana bagende bashemeri so nsaba basubuzi bareda ko mbinji nabazire bize bagure ngoko basibira abana baguzonguzongo abazire mutaka kodowera abana abashubuzaba oheraho okugumirwa okutunga ba customer omwanyogwe abantu banje bagirango ebyenjenda erigenda nabyo nibateganisa abo master kweyongera wataho nemshoro ebintu kutwarza hamwe tuvanguhire tambure nkoko umurimbare koko tuzuru nitwe tuzugura iguru tuzugura hare za Masaka ukoko hare za Kampala kokebo kutukujugura twagireta mu katari daga tuguzaje Awa TV West ni Senyomo Gideon aho Murembar.